kureba monsieur yatwigishije l'électricité. Electricité ni amashanyarazi mu Kinyarwanda. Nyuma urumva urimo kitara ririmo kwaka. Riraka ariko rikazima. Okay, ni kubera iki itara ryaka? Kuba ko nakoresheje circuit ariko nikimo kuzima. Kugira ngo wongere uyate neza urazimya mukakuramo interrupteur ukabona nimba urimo kubona akantu nimba urimo kubona akakantu kinjiramo ikagenda ukayishyiramo n'imbaraga nyinshi. Okay, so shira hano iyi nzu tuyiganireho. Banza umbwire none se Kishoni ibi niwe wabyubatse? Yego. Niwe wanditse n'aya magambo? Yego. Mbwira ikintu wize rero, isomo rikomeye wize mu bijyanye n'amashanyarazi niri? Dore. Mu mashanyarazi muri electricité muri amashanyarazi ukeneye ibi bintu kugira ngo wubake inzu. Ukeneye pile. Nimba mushaka kumenya ukuntu nashizemo nafashe glue y'inyuma mitanyishamo muri batterie kata circuit nyuma hamfata urana kaka metal ukashamaka urumva ukashamo n'imbaraga nyinshi nyuma ya interrupteur ikagenda mwaha itari katangira kwaka. Ariko urumva dore banya kakanu uretse murana kakanu kameze nk'aka L aka no kuzima ariko aga o niko kwaka nyuma ha uyu mwanya urimo kuburetse kambereke neza uyu mwanya urimo gusigara ni umwanya wa interrupteur. None se isomo rikomeye wize nirihe hano? Isomo rikomeye wize nirihe? Niryo urumva niyo umuriro wabagiye le circuit iba yacitse. Umuriro garutse ikora substance yongera kwiforma. Biriteranya. Wabikunze se? Wakunze iyi experience? Wabikundira iki?